Mga kapuso, this morning atong ilailahon ang usa ka banda diri sa Northern Mindanao nga 15 na katuig nagatugtog ug naga-entertain sa mga tao diri sa atong lugar. Ato sab sila kumustahon karon panahona. Mga kapuso, please help me in welcoming Jenna Morales ug Kinasi Ramos gikan sa bandang Jenzpeak. It's a great morning, Jenna and Kinasi, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayong dalawa? Good morning, Attorney Resi. Okay gyapon mi karon. Daghang salamat sa invitation. Jenna and Kinase, unang-una no, give us a little background naman sa inyong banda. Paunsa ba kini nagsugod? So, nagsugod ni siya actually atong year 2005. So, tapok-tapok mi, and then nangita mi mga kani sila manggod kay dili man gud ni sila kanang original band gid na ako. Bali I founded the group Jenzpeak. So I took them in 2005, coming from a rock band ni sila. So, mga rockista gini sila, Attorney Resi. So, ako silang gi-form into, gi-force gina ako sila na mag-pop jazz. So, nag-jazz na sila ata way back 2005 pa. So, nag-adjust gid sila para sa ko. Unsa pud ba kasagaran ang genre sa music na inyohang ginatugtog ug unsa pud ang mensahe na inyohang ginahatod sa inyohang mga kanta nga ginatugtog? Basically sa Jenzpeak, in terms of cover songs, we do pop jazz. Kuan gud siya kay mainly because buds no kay varied man gud ang audience in terms of gig. So physical gig, lahi-lahi gina ang audience, like for example na may set list, dili na ma-follow. I think ang uban banda ani maka-relate. So bisan pag set list na ka and then here comes a requested song. Kunyari magdala og 500. Request ko ani, so dili lugar nimo kantahon. So, gid siya. So, mostly, ang requested song, magbase po siya sa what type of band ang nagtukar. So, ang mga requested songs po namo usually mga pop jazz. And then we also have our own kind of music because we do write our songs. We have our album, so we also share original songs to the public, the listening public. That's about it, Attorney Resi. Syempre, Jenna and of course Kinaset, tanaw ba ninyo unsa ang nahimong angkla sa grupo nga nagdugay man mo ug niabot pag yun mo almost 16 years isip usa ka banda? Siguro I can answer that question since I founded the group. Tuan siya, it's the love for music. That's basically the main reason why we love what we do, we enjoy what we do, and we love to get together. That's exactly the main reason. Excited me always to, guard, ali diri, jump ta. Excited get me always, ana. So it's going to be something like, we look forward for a particular reason nga mag-abot me. Bahalag istorya, walay to karay, cheka lang, may tabo, walay problema. So it's about the brotherhood, it's about the relationship that we have. Na may mga gamay nga di pagkasinabtanay, but we talk about it. Diba? Ako naman mo sabi na siya, bubok-prong, ano ba? Oh, we get past that. Kaya mura lang, dili na may accommodate na. Okay na na. Sige. So, things like that. Lastly, naba mo yung message sa mga fellow musicians sa padayon sab nga naningkamot karong panahona? Ako message lang sa musikero, stay mentally sane, kanang dili ka mabuang ba na pagita kag activities like reading ka, dayon observe lang kan kanang protocols ka. Stay at home, kung bakuna gid mo, magpilit mo na gid na sa. Kaya stay healthy, dayon practice. Yes. Exactly. So my message also to our fellow musicians, no, kay throughout Mindanao, we're gifted with talented musicians yun ang Mindanao. So I would like you guys to please hold on lang yun, guys. There will always be a better day ahead of us.
dili na ni siya always ang atong ECQ. So let's look ahead, let's look forward. Don't lose your hope nga naa pagyapuntay chance to play again physically and have our audience back, and we can play for these people and be happy again. Daghan kaayong salamat Kinasay and Jenna sa inyuhang oras nga gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Amting mo pirmi. Salamat, Salamat. Atty. Resi. Bye-bye. Attorney. Kini ang At Home with GMA Regional TV.